Dikir le. Pos 10 baca dikir sampai pos 11:30. Baca jempu. Habis dah baca Abtadiul Imla Bismil Zati Aliyah, kalau dah baca kisah-kisah, kalau dah baca doa-doa, kalau dah tuk, kalau dah bedah kata kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dah baca doa rahu muka, takkan bawa son abang son, baik ni pemati dia son kuno kena lagu bangai dua boh. Baik guna medikir. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Kadiki as-subhu bada min taatihi wal lailu daja min wafati. Kadiki alian duk nyonyo JPU apa tarik lagu menerpon. Sungguh mati aku jadi penasaran, orang mati bangun lagi baca koran. Apa lagu kata jampungan dikir. Pakan hadam dikir untuk lagu. Wah, yang sama lagi orang buat bulan Ramadan. Orang buat bulan Ramadan yang kapoh-poh dua waktu nak jalan. Ulai ni dah tengok je tak? Innamal mu'minuna Oma yang kalau nak berdah sahur kajian nak berdah jom kapal put alu di kampung man kau lemi dah bah je dah kipan put leh tabut sadaqallahul azim yang baru cok Quran cum nanti ke kauma yang gohlom dah nyamunan ji baik jempu makanya orang yang medikir pada tempat medikir beli pega-pega abah apuk menunggu bak pesta lam itu nurinam pakai galak nama dia ada karena au yang bawa-bawa gubah pada pun ya ada kena kecuali kok gai pega yang ulemit ali pegak lewatnya ngambil tungkik beratnya duk dekat dengku minta com-com dia tak pegah ada dengku hantar ke mak mi tong ya mata kok hebat jadi awak song menyonjok mit ke dengku blo rekan mandom apa rahuk tiga nyak maknya wangi mana be ulemit dah dukung ngambil mana mati beratnya be dom tabo tu rabuk tiga juk ke dengku nyak mangat tu gemak limit dengku mana bokai leh nya maksiat adi maksiat fakis ala hada tu kiah kedro teteh maksiat bamulut le maksiat orinang ya intak bu melasah nak tu uleh cok bubuh lam ember nak kala bulan tabak aku lam dong bina pagu onggoi bom Empat abu ya boleh nak itu. Katanya orang perjalanan tu boleh minat abu. Halah nak melasah api. Makna kata-kata Allah yang kena adalah huruf. Anak tu boleh. Sina nak berdoa bak orang sah nikah 70 ribu dalam neraka. Sina. Kalau lagi kitab Tabiul Ghafilin. Sina tak berdoa bak orang sah nikah 70 ribu dalam neraka. Pada baju ngain tu. Makanya hari nang menyebut tu ulai sunat Qur'an. Orang doragum tu. Kira hari nang perumah buat tu ulai tengok-tengok perut tu. Menyetem cukup menambah ibadatnya. Yang pertama kabotak pasti netem tu. Yang kedua suami menambah ibadat. Baik bedah bengah. Garahu-rahu galang-galang kamu gaule. Latilah kau ya Allah kata ya jung membaca jerat ya Allah. Padahal ulai perumah bunga-bunga. Makanya urinang tuk ulai mak. Blow julubab luk mendang. Tuk ulai. Dausan raya datat. Drone dah ulai kamu yang masih drone hana tuk ulai kamu temu neraka. Kamu drone tengok temu neraka hantim. Bangga dalam neraka lima malaikat akan hantim.
Nakun lu ngalonte damon neraka. Damon neraka lu gara-gara lu kana lonto ule lu mante damon neraka. Karena suami lu masalam dunya, lu tengah ule lu wet di luar rumah, tengah ule lu jak telo jalan suami lu tak apa nak pekah. Lu imro belum tengah ule masalam dunya. Maka orangnya lu hampir damon neraka gara-gara anak tu ule. Sebab suami lu imro. Baru lu tamong nganya dalam neraka. Sebab kamu kali janji hidup semati dalam neraka. Teh begot. Gaji erona abang gara-gara promo hana tu ule neraka kali hati. Gaji punya merumpok darah baru yang malim bermahai mengkawin. Nah ya abut ada di limu mong dah tu. Dilame lepluh manyam lepluh limong bah. Mahai ke mahai ji, mahai lime ji. Ji sama jangan tanya lime ji mahai. Meju lepluh mong mayam tu nikah pasti dah bulan. Nanti kau pelik-pelik dah kuaju nanti. Hanang ada tu biar kuda, hanang ada belah Honda. Kau bermoh, ada belah Honda. Hanap apa yang leh kau biar kuda Honda ho. Oh, bak jarokah leh memanyam. Kamu sayang kau kelung kau emang belah menyang pak belah Honda kau. Mampu moh malim kan sayang kalau lagu. Lagu biar ayu kabi cukup belah Honda. Tu pak buku buh nangkah. Mbak buku buah nandor anda ji. Irong di bangai kadang-kadang di bangai. Buku dengan Honda tak tahu. Tapi ikutlah urina. Yang mana kerja urina hana tu ule suami yang musibah. Tapi mengajak urina dengan kuragam. Urina uragam hana semayang. Hana katanya mbak urina ngurok kiamat. Uragam hana jabut, hana tanya mbak urina ngurok kiamat. Uragam hana tum aurat, hana tanya mbak urina ngurok kiamat. Uragam pupu maksiat, hana tanya mbak urina ngurok kiamat. Cukup rezeki je urina. Tapi urina hana jabut, pak kamu agam kita yang. Urina hana tum ule, kamu agam kita yang. Urina hana tum aurat, kamu agam kita yang. Maka je tanya lako, biasa mungkin-mungkin dia di dalam kawin. Ya lalu malah kawin pi support ya Allah. Semano ane penuh promo jok Honda sabo. Honda ya kaju bapak su kato, pak su beranak. Jok promo kudu likut su lu ketat oleh anak tu. Kacamata sabo-sabo kalau lagi urang melah di Honda. Nah kabut. Dua pang lako perut lako kalau lagi tunjuk. Ya Allah. Ule anak, gimana cara mengkawin lagi? Maka hujroh-hujroh lah. Mengkaji emak punya sayang ke suami tu ule, apa? Ya intak bu malut tu ule, bebas dia malut. Dalam dengku yang je kematian pada tempat malut, dum jahitan. Ini antara lain. Yang kedua, syarat pegang malut, bena patung-patung pada tempat malut. Beda rencana pegang pediung bentuk boneka, Mungkin kalau pugak pediung bentuk unta apa? Kohi unta, triang ni pugak le panitia. Anak muda sibuk kotiang 3 minggu kotiang buat unta. Di balik-balik triang karton kohi unta, pak tengah peruhung celok tungku dalam. Nah, dia dalam mik dalam tungku yoyak-yoyak tu ni. Buat awut. Makanya lagi nyo yang lagak lagi nyo anak bentuk-bentuk boneka lagak. Bunga-bunga di tepi jalan sekarang di tepi dungku. Sebuah bunga yang keruno. Jesin tu cok buah pulang. Demi keindahan. Yang kebek boneka pula. Banyak tempat mulut nak patung batil mulut. Lete nampu patung yang gagah. Bang-bang di merubahan jadi masa. Nabi patung hancur dalam Kaabah. Ler tu 60 buah fak luyak patung. Makanya tempat mulut anjana patung. Bunga lahir Nabi patung bekah. Bak tempat perayu orang lahir Nabi bekna patung. Jadi dia muda galak ya apa kan kreatif pediung apa TV tu dok tungkulan TV.
Moga kadang teh musim giok, cok tungku culok lang giok. Main mampu musim kemukoh, culok tungku lang prontok. Pokoknya macam kreatif muda, nyambut senang jian. Pokok pesawat apa? Pokok tungku hantong pesawat, dalam pesawat belajar. Pokok helikopter apa? Ngentung nunggu ya dia. Terserah. Pokoknya asal boneka, bentuk binatang. Hanya pokok bentuk binatang. Yang pokok bentuk binatang, pokok sijong. Tungku gejak dari daya haki 2 aprek, tu kena 18 aprek ke tungku. Haki 13. Makanya pokok boneka. Tempat hantamong malaikat ba'rumuh yang na ase na patung. Ya hantamong. Di kampung kumbang na ase. Hana. Alhamdulillah hana. Nah, orang kuat selek bui. Ya selek bui je hana pun. Tapi tanya bui le baru juga. Bui pat, bui langle ya. Berarti selek bui pat aku bah. Langle. Asale bui langle. Berarti asale bui kubah langle. Be asale bui kubah yukmo. Manya asale bui tak kubah yukmo ya terumah sa. Haurung. Be pelara saya rumah. Ni pelara saya yukmo hana jelah hande. Daripada Ilyas Dilop, Ilyas Ember, Ilyas Tima, itu apa itu hana pah daripada. Nyamban. Bokai le. Jadi rumah yang na ase na patung hantamong malaikat. Yang ke yang na patung wo pinah de. Tengku na celeng mano rumah sabo. Amnya celeng mano, mia yang hi mano, mirip mano. Wo dakwah ko daku. Tak ko daku jopeng nanggu. Peruhung perut, celeng mano peruhung perut. Peruhung perut ropeng. Sama dengan belo celeng manok, belo celeng buruk kunci macam. Pokoknya pena patung-patung. Adik-adik yang darah-darah kadang nalepah ke dia burunun, nalepah tigli, nalepah burung-burung. Kadang karung mublo sabotuk padan tijik, mublo boneka raya yang keteman bobo. Nyawa dakwah tetah pasola mantai. Menyok kepele teman bobo cukeh mak ngayah dan mak uin. Ada tak bubuk-bubuk nak manfaat. Tak bubuk memandai yang tak congcong batuk mentang nampuan. Nah, belo-belo le. Adik-adik yang SD, SMP kadang nak tah yang memerdeka pindah boneka yang tutuk sutah biasa mentang. Pokoknya beta galak ke boneka-boneka. Pakan harum boneka tengku karena wate so yang pegat boneka wate pegat mata nak tergoreng lah mati. Nyohi mata. Ya, berarti pingin menandingi ciptaan Allah, maka harum. Nyam. 2. Tempat pegang mulut pena patung. Le, syarat pegang mulut dana peng pegang mulut baru peng harum. Baru peng. Menyata gedi nak toke sabu le kejuk lumo sabu kecok. Sebab lumo lebih ada guna dia masak. Baca. Palam harum, yang kaduh-duh dia sabu ganja. Pen koperasi lah ngampung. Cok 1 juta bayar 300, nyanjen sabu habuk Cina sabu gudung. Monya sabu harum nyan pinah. Mak apa? Nyo hanau ragam sering urinang cok pen kumodal mau pli. Menyada gedi nak cok singah tutup awaknya bang cok pulang ketan ilah nyalung rupanya aron nak duduk dalam neraka. So yang pajuh harum watai gepintat lidah mikat. Menyo galak mikat lidah pajuh juk pen operasi. Nyambu malam nak tajuk. Mereka tahu je pintat. Geja Abu Kota kurung gepintat la ilaha illallah gepintat. Dan mikat lidah. Hai dah memet. Masih asyik kan? Hai tu dia tu hanya negun. Beja Abu Tumim dalam beladih. La ilaha illallah. Lidah mikat. Hai dem pakon baju harum. Yang baju riba mikat lidah. Harum kok jai. Sabu, ganja, peng koperasi, peng bank.
Belum Honda kredit, motor kredit, ada kelihatan kredit. Nanti lebih kredit. Ujar. Malam harum nunggu, harum lain baju bulu lebih. Buka puasa biasa. Itu campur es bandung. Ujar. Nambahlah. Dua kali simpan nyua, kedai secret. Nyo kuih mi kalang-kaling kulak cagruk bororong timpang badan ada kanah support mendung. Habis buka puasa, ya Allah hanya kejap ali. Ikan nak mit metikui kejap. Ini mi cukih mak ayah kau topan kejap ikan lem. Kau topan menyogoboy duit. Yang buka puasa kau model mama, model umut yang berhabis. Yang menyuruh tu umut kalang-kaling. Jak rawah. 8 rakaat, 4 sujud, musafir proof. Nah, ada biar kalang-kaling. Mau nyo kalang-kaling kau tu biar keramik ke ngilu. Iplung pah tu kuimu. Kuimu tengah kedua Rabiul Fili ingat ke? Pasti lelah tu kadar. Masa boh kana bak ya hana. Udah kuimu sarak sejuk dari lah aku akan ada dalam faham ya. Berhati-hati tak baju-baju lebih. Menyuruh biasa, pejobu biasa 2 boh suduk. Buka puasa 8 suduk, ya Allah. Ukuran gemai pingan pedah. Nah, ya, tegenong gulai peliak, ya Allah, engkau dikrek-krek erut. Gulai peliak sia kami. Yang ada merumpuk mangat di sebelah tu. Asal kadung engkau mangat, lemu mangat dah. Lemu macam. Apa kata pak belok biar. Iju orang ingat ke nikmat Allah. Ya, itu nikmat ingat Allah. Orang hadapi nikmat ni lain macam. Na manusia watetu nikmat dua ke Allah. Habis. Yang kedua, na manusia watetu nikmat tinggal ke Allah. Yang kedua, na manusia watetu nikmat dua ke nikmat tinggal ke Allah. Ya, yang kedua yang hitam dua kat dia. Na manusia watetu nikmat tinggal ke Allah. Nam tua ke Allah. Na manusia watetu nikmat tinggal ke Allah. Na manusia watetu nikmat tua ke nikmat tinggal ke Allah. Yang tinggal yang tua ke Allah tu ibu pah mengaku si kameng ngikut penggang rambu sakap pengah dan tinggal bismillah. Bicok kecak gucilok lah pakang leku mengadat. Kau bismillah macam tua ke Allah gara-gara nikmat. Habis. Mudah-mudahan benar katanya. Yang kedua, na manusia watetu nikmat tinggal ke Allah. Bandu ia mengatakan ya Allah. Waktu buka puasa kuliah makanan. Yang doa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma laka asumtu wa bika amantu wa ala zikka kabatu birahmatika amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Hujam dia doa. Abe gerahu muka banggu beli kabeh kuih. Ana le kuih habis juga. Iji wadah nak baca doa nak beli 3 kau habis kuih. Na urang watetu nikmat tinggal ke Allah. Kepada hubu bismillah, kejap ia bismillah. Tinggal ke? Tinggal. Yang kedua. Yang ketiga. Na manusia watetu nikmat tua ke nikmat tinggal ke Allah. Kenikmat tua.